sam vodio na da rekao da probam struju. I ja rade kasnije ja jednog drugog. Znam gdje je kakvo mjesto. Prije mi se zapričali. Jer on je kao pogledao taj snatno. Lako je ovdje stoji. Zato ću reći ako je pikat. Ima ako kakvo mjesto ste vidjeli gdje što. Ima, budjela, ti zadaga, tako. Sad ćemo podati. Mene je na banana malo popravio. Mene je ova crtica neki smita. Tu si jedno nekde drugo. Drugo, gotovo. Brate, ja sam još na petici. Ja, deda ti sati kasnije Rusak i opet neš biti na mojoj kilaži, sam da tu poneseš. To jest. Da znam koliko meni teži pedala. Pogotovo Jeste teškaši, ali imate jače baterije za to. Znaš pa ima druga stvar u svemu tome. Da smo mi na njegovom mjestu, mi bi opet stalo da davali više. Šta vi biste? Ne bi davali više struje, ne bi sad nije okolo. Ne bi oni strajni da možemo da struje. Evo ja sad rekao. Nisam na uglom se. Ti nisi izbrdu eko. Garant puni struju kad je jeftina, što sam rekao propa. Samo nema regeneraciju struje, Allah dragi. Evo vidiš sad, vrti se točak, a da ga lagano dopunja. Evo na spustu ba da imaš u palcu. Morao neki otpor biti. Morao bi biti neki otpor. Neki na spustu, sami znači. Čak šta više, možda bi dobro došao ni zvakav spust, ja manje bi kočice trošio. Kočice. Ali ovo odmara mozak. Ova brzina spusta, ja mislim da je to lijek. Ova je prelijepa tura, mislim, ono baš da se odmoriš. Nije bilo ni auta. A. Sreća nije šarka, je. Mislim da je to, ne znam.